मैं मुख्यमंत्री पैक न्यूज़ की मनोहर मैं तराम नौसरी मणिपुर थोड़ीबा लान वार है इंग्लिश वार है वारी वहन थोक यामगसु मणिपुर तौरीबसिटी पाई पुहाक्तकी तौरक्लबा अदुगुम्बा लान है तारे तोगान तोगानबा मफमसिंगदा थोड़ीबा नोंमै कामनरीबनिना मिसिमिना याव लान है तारे लान से 93 days almost हुजिक सुरे अदुगा ngasi asi यामना मरुइबा नुमिदा मोइबा मे अहुमदै हरखिबा इरांग asi ngasi August 3 yore August 3 sida hariba tonganba khoi kuki fruki mi kunthra manga ge si bhaksak sing leiron changani haiduna yenariba khoi haul makhoina haulai coffee haiba aduga torbung Bangla so haiba aduga anauba makhoina thopa press release na S Boljang of Sujanpur district Manipur dark number 2022 2025 2161 amdi 2162 of Torbung Lorup Sujanpur district haidna makhoigi press note IKLF indigenous tribal leaders forum gi makhedi gi tholakpa press note su do hai sinrakpa du hari bam pham sida haulai copy boiro Torbung Lorup nata Torbung Bangla boiro hari pham sing sida hari ba koki militant sing asibak chang sing si leirol san bada athing ba haibdi madu hanagi pibam da adum thangadan hari pham sing do hanai film da dum thangadabni haibgi honorable high court of Manipur ki dolba status quo maintain tano wafam thamnak pagaloina na Manipur gi hogi maitei fruki miyang gi pakai de su harim pham sing du da asibak sang sing do leirol salhandana bagi saba staff sing local number number kana harba Torbung Bangla se tongan thano opposing agenda haibdi amana pamna da pham ma adum ba waklon manada bagi adum ba maihau pham ma oir katra haibgi patan khana do impact news ki studio da langsin birib se ge hek thana lisib joja Ahongsangbam Mobi senior journalist na hamdo jamu tram noksari with Madam Aribam Noutuneshori Retd session district and session judge ni sa Noutuneshori tram noksari loinana Convenor Bisnupur district Coordinating land protection committee gi Convenor ibra Haobijam Gitajen ni mamang da su haripa mafam sing adu da sumna khoi mafam sing adu asa thak natraga mafam sing yengsilupa aduga makhoi relief camp sing da mating pang masatpada so open yawrak khaba haitare nungpa yangi thau kya da thawai obi Gitajen Gitajen tram noksari ai han point si Gitajen thamjake maroina akhoi gi ngasi mak indigenous tribes that forum na fresh release makha khoi phange madudi point manga yawa charter of demand manga yawe manga se banung da hariba ina sei tradition panjaba mamang da haulai copy bu hairo Torbung Bangla ba haulai copy se adugi history ma lei habi hom dai re maitei gi imung amati lei khibani aduga yum thuna chajal khibani habi hom dai re then Torbung Bangla hai pham sisu Manipuri history ga fowari ga dum sagondana lagbam pham amani habi hom dai adupu punamak simuk nathira kanda ngasi tolaiba number 1 hai tare makhoigi headquarter to Nisben sector Assam Rifles lamka gi through the Amit Shahada piba khoi memorandum sida yauri moddi number 1 da S Boljang of Sujanpur dark number sina 2022 2025 2161 amati 2162 of Torbung Lorup of Sujanpur district haiba point am yaure then masida khoina thamjini si atai point ahum mari manga da sum dum sarauna palabada makhoigi si khoigi hill state hill area dagi kuki jo community tab hill area sing dagi state force nge deploy tobino haibani aduga moigi burit togodaba pungodaba si yaithoi be maram se yaithoi nge sida imphal la leiba si bakchak hin loi jam pro haibagi poinama amadi political demand sing asi khara hena speed up to holo haibagi ma separate administration ge duga kon ba demand sina tribal jail inmate sing si imphal la sing se thopa jail haidi mafam ga safety mafam transfer to be habi point manga jing number 1 yauri se ngasagi amaga mayam da samam na hanabagi wafam ma tholo abra haibidini Torbung Bangla haiba sericulture farm amu haiba salaba mi sing di mafam du area se Bisnupur district miyam di khangam bayai khangam da ba mayam na di madi wafam da mohoina hairiba haidi indigenous tribes that forum makhedi tholai bas da S Boljang haibigi wafam ga tholai bas da kari wafam thambidingi samam na na tholaga mayam da amaga wakhal tanada wafam du lakadra haibigi dumba mi pai bu su dum lai tab dinati swai sita confusion ma salali je kalmai to bono kamai masim tang bi bior kudima praja kudima ai site kai khonu sari nona ke sing khoi issue se khoi am try lo wi aroi adu hojik lai ba khoi gi sida issue jeng sai mani talib demand sing si leina dringai da haulai copy hari je kamai tholokim na ju kana dom thu
हाइदी फ्रॉम द बिगिनिंग मसी हलाई कॉपी है जगह से एज पर हिस्ट्री अंतर करना एज पर 19 के आदगी ना मसी लाखी में क्वेश्चन लाख तुरी में लास्ट हलाई कॉपी है जगह से कोई तुरुंग बंगला की जीपी नंबर 1 to 6 लेवल मनंग दलेबा जीपी नंबर 2 द योजबा कोई तुरुंग बंगला अमदी वाइक्रोक है खुल मसाई तारे अनिस दगी याम अपिक पर लम्बा से दम खक लौरगा मोइना ngasi dagi na sai mari mga tara mang dagi moi na thuna ming ne revenue department ma si 19 kya dagi ma si hora ko bi le no ji khoi thirum changi ja ke ko aduna hekto moi na ngasai gi magi yum mari mga tara ga magi lekai khunna thun thon laga magi ning thom pan laga to to dia roi ma si gi mek la khudam tangai si gi ro la changa de mek la khudam tu thun ja ge 24 May 2022 da hai ba si hora ko bi gi ning thou si na ha ji hai ba jaga si da state land ko state farm area ji da lambi incroach to chula lambi charam bagi si dc to order am lay pawn ya to order am si pawn ya da thoi order si kaino haraga di Chuchampur district ta matam dugi se khudam moina se deputy commissioner deputy director agriculture makhunu thok to deputy director agriculture na dc da report am tawe hai ri ba holai ko pigi ning thojina lamje incroach to raga lana lambi samjalok le masi am da tathok piyo haina dc che thai dc na madugi matungina notice ma thoe notice issues copy to commissioner agriculture pire secretary revenue pire superintendent police sp pire sub division officer pire marine number deputy commissioner director mai pire kanjida hasuki siri kamsei hai ni paji kamsei hai ni paji chief hasuki khundugi village chief niko hoje kholai copy sigi mana jaga ji da several times 100 na mana crime to la ko je government gi order copy sin machine sakhi ne ke it is answerable by the state government ni adubu अखोइना सीनियर सिटीजन अमु ओइना अखोइना मसिदेस लॉ एंड ऑर्डर की फिभम उबसिदेस हंगीबो वाहंग स्टेट की मथौ करिनो हाइबा तारगदी स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल स्टेट इज answerable नेबा अदुबु फाइबर मसिदेस अखोइना लॉ एंड ऑर्डर की फिभम उबसिदा ngasi अखोइ ऑनरेबल हाई कोर्ट ना अखोइना इंटरिम ओइना मसि स्टेटस को एंटी थंगरे हाइबदी एसिटीज अदुम लेयु हाइबनेबा बोथ पार्टीज दा अदुगा मागी इंटरिम उइबनिना रिटनेबल अम पीरेरगा सिदेसदा रेस्पोंडेंट सिंगदुना मोइना कई हाइनिंगबा हाइनिंगदबा लैरेरगा मफमदो अदुम अदुम तागदोरिबनेबा राइट ऑफ ngасai हियरिंग दो अम तौगदोरिबनेबा अदुबु लोगी माइकै सिदेगी खाइदोखरागा अखोइ मचिदेसेदा अखोइ कुकी सिनाउसिना हाइरि स्टेट फोर्स थंबिगनु अखोइ मिजोराम गो हेना नकनबनि हाइरगदी इसम समना अखोइगी से मिजोराम ने यामना चानबो ओइरगदी अखोइगी टेरिटोरियल बाउंड्री स्टेट खुदिंगमकी लोइ लेजरी द ngасaigi district Chuchampur itself is within the land of Manipur aduga there is no boundary dispute between Mizoram and the Manipur leitiko only Mizoram na claim tawre ise moigi greater Mizoram ka tawrpa honorable akhoi gi Mizoram gi chief minister na makhoi gi mari basi manau ni hena nakna ba mari oi moi gi heta zau community gi moi heta moi larger scope da moi hena sau thorok ba pambo wan akhoi na masida haining ni se kaino haibada Chuchampur de lairiba community khuding ma sat pa pamaga di Chuchampur thadu aga they are at liberty to live Chuchampur yes akhoi haining e Mizoram da sat pi roba Mizoram da lai roba aduga lamdi pu ba ya roi sineba lamdi pu ba ya roi moi gi manung da sem ro मोगी मनुंगा मोगी होजिके लेरुन सनबगी थबक सिसु तौबिग्रो अखोगी स्टेंडी करिनो हाइबदा मणिपुर स्टेट अथॉरिटी होम डिपार्टमेंट ना सिरिबा मीसिंग से अखोगी फॉरेन यावी हाइ फॉरेनर यावी हाइ फॉरेनर से बो अखोगी मणिपुर सोइला कई दोबगी अखोई फुमंदोइनोबा कई दमते अयाबा पीदोइनोबा सिगी कनो सिमदी आइना खनबदा ऑनरेबल कोर्ट की इंटरिम ऑर्डर से आई मो इकाई खुमनगदबा मानदे मरमदी कनादा सिगी ममांग द मोय कैरक इकाई खुनदबा मयाम म याव very much important अदुना होजि एखोय मियाम म थोबजन गिबदो मदुगी करि हाइतारे इम्पैक्ट ओइगने ने खाले मरमदी मियाम दो खुलाई पाइजद्रगसु अखोय थेंगनबा याबा थेंगनरने चंग्रबनिना मदु मयाम दो थेंगनबदा इवन आसाम राइफल ना फबक्चो इकाइदा फेंसिंग बाप वेरना खाबदो नंगारे चंग्रबनेबो मरमदी मियाम दुगी इमोशन से आयो वांगरे अदुगी फिबम ददा मोइना खुलाई फनाम पाइरसु मी फनाम हालसु होजिके फमददा मोइ मी फुम ngamgani habde thajadi aduga hoji gitajen modi am bhajan thambigre koigi कुकी कम्युनिटी की सिलनाउ सिंगसिगी मोइगी लम खोपसन बगी केगुंबा कना खरा हाइनबा एरिया खरा हाइतारेको हुजिकी लमसी ममिंगसु मोइना तोरबुंग बांग्ला दुम हाइरी डाक नंबर सु दुम पीरी अदुगा तोरबुंग बांग्ला जि क्रमाइन तोना चुराचामुर डिस्ट्रिक्ट ता मोइना ममिंग पंजली नाबा क्वेश्चन म चांग थोलेबा
सिगी सेम कनो से इशू सी कक्चिंग लंगाई एरिया दा चुम तवे कक्चिंग लंगाई एरिया दा लबुक लेरनी मोई चांदेल लगे हाइदोरगा अदाय दा खुन तासलनी अदुगा ममिंग अमा खुल ममिंग अमा थोलनी चांदेल डिस्ट्रिक्ट हाइजलनी अदाय भोबदी याम काइदें खाली ममिंग खुल ममिंग दु के खोजो चाचामपुर दा कोई करी हाइतारे मैतै खुल ममिंग अदुम थोली ममिंग भोगदी यारेबा डिस्ट्रिक्ट ममिंग अमा हापसलुक्तुरी लालेबा मोय चांदेल न तबदी कक्चिंग मियाम का तवरो सावनादन तवगी मयाम यावेबा मतलब चांदेल की डीसी ओइबा रोबोट की मतांग दने हाइतारे एग्जांपल एग्जांपल ने कनो सिंगजे मोयगी हुजिकसु मैतै की खुल अनि की कैरेक्टर लेबल लम ममबो करमाइना सरासम डिस्ट्रिक्ट संदोइने से अदुम हंगबे याबा पोट अदुम मोयबा